anuncia que el de Dios la nace de un virgen. Esta bimba está el luz del mundo. Pa libro humanidad tipicana y juicio. Pa turco quiere de angelo recibir. Y ta en mes lutanos pascu. Jesús nos pascu. Es un líbranos, va a sacarnos de oscuridad y vestirnos con luz maravilloso. Jesús nos pascu, es un líbranos, va a pasarnos de muerto pa' vida y llenarnos con Espíritu Santo. Tapecei nos ta celebra pasku, recordando-nos Salvador. E su nombre ta Yeshua, Mesías. Eta el rey de tur e reina. E no tinha maneira de Jesús nos pascu, tesoro cual libra-nos, va saca-nos da escuridad y vestir-nos con luz maravilloso. Jesús nos pascu, tesoro cual libra-nos, va pasar-nos de muerto pa' vida y llena-nos con Espíritu Santo. Jesús nos pascu. Es un líbranos, va a traer paz en corazón y tú estás a recibir. Jesús nos pascu, es un líbranos, un tin ningún pa igualabo. Botes tu estímanos, oh Jesús. Dios amanda es Salvador, es Mesías y Señor Cristo Jesús para nos. Esta es luz da 13 revelación para todo recibir. No sigue cara de oscuridad, ni de maldad, ni de picamas. Pensei, humillar y abre bom mes. Y la gaé da bo pasco. Tapece nos ta celebra pascu, recordándonos Salvador. Familia Nantur, mucha Nantur, Dios bendicionamos nan ricamente feliz Páscoa na cada de vos nan que bezig te waknos. Bom menino no serviço especial de awe, qual no serviço de Páscoa e também feliz Páscoa para cada de vos nan. Awe nos sim motivo para celebrar, nós celebrar Cristo e nós recordar que Deus estima nos assim tanto que Ele manda seu único eu para morrer para nós na cruz de Calvário, para awe, nós sim motivo de celebrar e nós tem vida e vida na abundância. Awe é serviço da baita sumamente especial, serviço carregado com baile, canto, poesia, ministração e muito mais. No momento na aqui, nós vamos entregar serviço de mão de Deus. Vamos passar a palavra mesora para nosso pastor Chesron Richardson, que também abre esse serviço de oração. Depois dessa aqui, vou poder desfrutar de tremendo videoclip, vou também encorajar com palavra e também encorajar, nós vamos encorajar cada família que está aqui. Desfrutar conosco. Jesus está nos Páscoa. Pensei, nós sabemos juntos de forma aqui para celebrar Cristo Jesus. E tem motivo para que nós celebrar. Não é só, mas todo dia, inteiro ano, todo dia, cada dia que nos lanta, nós temos que agradecer a Deus, porque se nota para Ele, nós não temos vida. Pensei, para mim que nos sigue, nós que chama Deus danke pelo momento aqui.
Tata Santo, nós te agradecemos por de forma aqui, nós igreja, nós romana, junto por bini, separar por de outro, pero toch tem mesmo espírito, tem acordo, para alçar o nome, para bendicionar e para declarar que abo está nos pasku, abo está nos salvação, abo te sunco está nos vida, abo está tudo o qual que nós temos ter. Tata, nós está entregar em momento aqui, nós está entregar serviço de momento, nós está entregar cada família, cada mucha, cada jovem, cada matrimônio, cada nós está entregar de momento, Senhor. Na lugar do bendicionar, na lugar do animar, na lugar do revivar, na fé, no lugar do lantar, Tata, nós está chamando danke para o Espírito que lo toca nós, de serviço aqui. Uma palavra, Senhor, lo penetrate em profundidade nos corações, Senhor, e que nos lo queda corda, e tá abo, tá nos motivo de celebrar. Nós te amamos, danke, nós te bendicionar em nome de Jesus. Amém. Romanan, vão desfrutar junto comigo de nos serviço intitular Jesus nos pasku. Mi no por viva sin vos, Señor, mi mister di bo amor. Sin vos mi ta perdi, mi ta esclava, pa más di bo. Mi no por viva sin vos, Señor, mi misterio amor. Sin vos mi ta perdi, mi te exclama, pa más de vos. Tu poder, gloria, santidad, sabiduría, gratitud, turta di vos. Si turta pa vos, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan tu poder, gloria, santidad, sabiduría, gratitud, turta di vos. Si turta pa vos, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan a vos, Señor. Con cada rosella de mí, lo mi adoraba, cada palabra fue mi boca, lo vira una canción, lo mi ordu llena, con fuerza renova, lo mi recordaba grandeza, y lo mi alza mi voz, y tu nabo, tu gloria y honor, tu poder, gloria, santidad, sabiduría y gratitud, turta di vos. Si turta pa vos, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan tu poder, gloria y santidad, sabiduría y gratitud, turta di vos. Si turta pa vos, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan a vos. Sí. Con cada rosella de mí, lo mi adora.
gozo. Cada palabra fue mi boca, lo vira una canción, lo mío llena, con fuerza renova, lo mi recordaba grandeza, y lo mi alza mi voz, y donavo tu gloria y honor. Hallo broeders en zusters, ik ben Vivianka Wedervoort en ik ga uit het boek Lucas lezen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 20. De geboorte van Jezus. Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef en David afstamden, moest hij naar Bethlehem in Juda, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Ze bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hun gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit heeft gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Jezus de Christus de Heer. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engel die God loofde. Een hemels leger was het. Ere zij God in de hoge. Zo zongen zij. Vrede op aarde voor de mensen die naar zijn wil leven. Zodra de engel naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: Kom, we gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Heer ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is. Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind. Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er gebeurd was en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was verbaasd. Maria nam deze dingen in zich stil op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug in het veld naar zijn kudde. Ze prezen God voor wat ze hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld. Nog een gezegende dienst en een fijne kerst. Mijn naam is Journey en vandaag ga ik bidden voor de familie en de gezin. Dank u voor deze dag, God, dat wij met u kunnen praten, God. En dat wij vandaag een goede dag kunnen hebben, God. En dat de gezin en de familie lief blijven, God. En dat uw kinderen ook bij u kunnen komen, God. Dat wij kunnen bij u komen, God. En dat wij met u kunnen praten, God. Dat de moeders en vader goed voor hun kinderen zijn. En dat wij kunnen zorgen voor hun kinderen, God. En dat wij goed kunnen blij zijn met onze familie en vaders. En dat we onze familie lief blijven met elkaar, God. En dat wij niet kwade in hun hebben. En dat die kwade eruit gaat, God, van hun. En dat er niks met hun gebeurt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Essa é uma oração para cada família que está bezig te waken nos, maneira bostança. Para Deus, família está sumamente importante. Nós também seguimos Messora com tremendo poesia escrita por Sabrina Scope, tremendo baile e também desejo para cada família. Abre o coração para receber, para me seguro que o vai bendicionar. Estrela brilhante del cielo nang aya. A luz momento tão esperado.
nos Messias anansi na Bethlehem door di sabio nang elaguardo visita. Pasku, temporada de amor e comunhão, temporada caminha Cristo abini para unir-nos uma vez mais com Deus, nos tata, em cielo nang aya. Laga nos bini junto com amor, gozo e paz. Estima outro, maneira Cristo estima nos. Laga nos canta, Hosanna, 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 na nos Deus de altura nang aya. Feliz Pasco de meu coração me te deseja. Long awaited, precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. All we long for, all we needed, shining in a child's eyes. Hope forever, death defeated, because of this one holy night. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Long awaited, precious promise, coming back again. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. On our knees we fall. Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik jullie bemoedigen met een Bijbelvers dat staat geschreven in Mattheüs 6, vers 33. Het zegt als volgt: geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil het allerhoogste plaats in uw leven en al het andere zal u geschonken worden. Laten wij als gezin de komende jaren daarna God het allerhoogste plaats in ons leven geven. Laten wij liefde geven aan hen die het nodig hebben. Laten wij Gods wil doen, want Hij zegt, voor wie zijn wil doet, zal Hij alles laten meewerken voor zijn bestwil. Romanen toer
Deus bendicionar bolso. Me quero encorajar bolso com texto de Bíblia. Assim nós por abrir ano 2021 e na com fruta nan de nós mes manang. Den Isaías 3:10 tabisa, ende nan de Deus ku koslo bay nan bom, kunang logosa de fruta de nan trabaho. Laga nos bang busca Deus mas assim na koslo bay nos bom. Laga kos nan de ano 2020 atrás e bangara kos nan novo den ano 2021. Laga nos bang busca Deus mas, bang confia Deus mas, bang den fé, assim na koslo bay nos bom. Nos família Coffee quer desejar rumana de House of Worship Hulanda ano 2021 carga com fruta. Tremendo! Nós também seguimos mesora com outra poesia escrita por Sabita Lanoi, desejo para nossa família e muito nang sumamente importante para Deus. Nós também temos também momento de oração especial para nós muito nang. Desfrutar de Christmas isn't about seasons greetings or family meetings. We say Jesus is the reason for the season, but do we really understand the extent of the sacrifice that gives us freedom? He gave it all away, and yet we have the audacity to give Christmas another name. What is Christmas really, generally speaking? I mean, one should go to the first one to really get the meaning. The first Christmas, I wonder how it was like. A Christmas without snow, Christmas all alone, which is a little manger to call home. But every coin has two sides, two stories that coincide. The other narrative involves a father who gave an offer like no other. What does it take to give, expecting nothing in return, to people who have come not even close to earn this absolute magnitude of a gift? It takes love that doesn't demand, but just is. So this Christmas, let's not think about the presents or this year that has been so unbelievably unpleasant. Let's just think about the sacrifice and what it must take to give a life. For people who deserve nothing, but just a piece of coal in their stocking. Geliefde broeders en zusters, ik wil u bemoedigen met deze vers. Het staat geschreven in 3 Johannes 2. Mijn vriend, ik bid dat het in elk opzicht goed begaan, ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet dat ik bij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. Amen. Geliefde broeders en zusters, hierbij proclameer ik dat onze lieve Heer u rijkelijk zal zegenen. Met zijn liefde, goede tierenheid, vrede en wijsheid. Dat u niks tekort zal komen, dat u altijd standvastig zal zijn in Gods woord. En dat uw generatie altijd God zal aanbidden en verhogen. In Jezus' naam, amen. Namens familie Senchi wensen wij alle broeders en zusters van Howhulanda een gezegende 2021. Dag! Hallo allemaal, ik ben Lieren en ik ga voor alle kinderen bidden. En ik vraag jullie en ik nodig jullie uit om op te staan en samen met mij te bidden. Vader God, ik dank deze dag. Zegen ons, bescherm ons. Laat ons een gezegende dag hebben. Dat we fijn kerst mogen gaan vieren. Dat we gelukkig kunnen zijn. Zegen ons, in Jezus' naam. Amen. Estamos uma oração especialmente para turnos muito não que estava aqui que tremendo ora cada mucha por servir Deus não é datião de maneira a palavra de Deus te bisa instruir e muito não é caminho de Deus não é datião e ora não vira grande nunca mais não apartar fora de a palavra nós também seguir mesora agora que com proscuneo vou também guardo encorajar que a palavra de Deus depois e também momento de oração para nossa igreja e nos pastor não maneira mabisa, abre o coração, você pode também guardar sumamente bendicionado. Bendição romana, bom pasku. Agora que me que evitar bos nang, para bos nang lanta para e bos nang halsa bos nang bosi adorar onde comi. Lord, if I find favor in your sight. Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are.
gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be where you are. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. Oh, Señor, llénanos. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up. Fill me up. You provide the fire, and I'll
Senhor, nos mistérios demais de boa.
oh Senhor. Stuur te glorificar o nome. Liberdade, liberdade, bota grande, Senhor. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
God zegen, broeders en zusters. Mijn naam is Kisha Melfor. Ik ga lezen uit Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Daar staat geschreven: Het volk dat in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook. Als de oogst van het land hebben gehaald, zo blij zijn de mensen ook. Als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld, uw volk worden onderdrukt, de mensen werden met de zweep geslagen. De stok kwam op hun schouders neer, maar u hebt de zweep en de stok gebroken. U hebt uw volk opnieuw bevrijd. De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid. Ja, alles wordt verbrand. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen. Het zal gebeuren. Het zal zeker gebeuren. God zegen, geliefde broeders en zusters. Fijne feestdagen. Hallo allemaal, mijn naam is Kisha Meiland. Ik ga vandaag bidden voor de standvastigheid van de mensen. Heer Jezus, dank voor deze dag. Dat het goed kan gaan met ons allemaal, Heer Jezus. Dat we ook kunnen bidden voor de mensen die uit het geloof zijn gestapt, Heer Jezus. En dat ook de mensen die in het geloof zijn gekomen, Heer Jezus. Dat u voor iedereen kan zorgen, Heer Jezus. En dat u ook voor pastoor Sjerstrom kan bidden, Heer Jezus. Dat zijn kudde achter hem blijft, Heer Jezus. En dat er geen één schaap weggaat, Heer Jezus. En dat er niks kan gebeuren met de schapen. En dat we niet uit het geloof stappen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mita confia Dios que cada de vos nanco te bezig ta wakno está disfrutando de baile, canto y que vos anta guardo bendicionar tremendamente. Nós também seguimos mesora com momento de oração para a família e também com tremendo baile. Desfrutar de Querido Romana de Hulanda, Deus bendicionado estão ricamente. Laga tudo lo que nos atende, sinha e mira de Deus, laga nos põe em prática. Em momento Deus mesmo que está dando paz, lo está junto conosco. Este saca for de Filipenses 4:9. Nossa família Melfort deseja a cada romano de House of Worship Hulanda feliz Pasku. E feliz Ano Novo 2021 llena de paz de Deus. Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No.
Querido Romanan, que o Senhor, sua graça, sossegar para cada de vós. Nós tour saco temporada atrás de lomba tabata challenge para nós tour. Essa aqui bana de quizás challenge na diário. Pensei nos que encorajamos com o seguinte. Salmo 121 tabisa, lo mi halsa mi wowo nang na esero nang. For di unda mi yudansa lobing, mi yudansa tabing for di Senhor, kendi atrás cielo e terra. Ele não permiti pa bo pia slip. E sunku ta wardabo lo no kabisha. Mira, e sunku ta cuida Israel lo no kabisha ni drumi. Senhor ta bo guardador. Senhor ta bo sombra na bo mandreci. Solo lo no fatigabo di dia ni luna a noche. Senhor lo protejabo contra tur maldad. Ele guarda bo alma. Senhor lo guarda bo salida e bo entrada for di awor e para sempre. E com essa aqui nós que encorajamos, irmão, que para não ter nos vista ficar e ver circunstância que está passando de nós. Se é permitir a situação, está passou é mesmo guiado do processo. Ele não donava carga mais pesada como não por carga. Lá nós usa cada oportunidade como stepping stone para nos subir e avançar. E essa aqui não está contando solamente para ele tudo não só. Pero conta para nós como mucha hijo benan también. La que nos queda con nos vista fijar y Señor, para sombra esta nos guía y fortaleza de tu circunstancia. Familia Cortante desea Tour Romanan de House of Worship Hulanda, año 2021 bendicional. Emmanuel, Emmanuel, Dios está con nos, está aquí, Emmanuel, Emmanuel, Dios está con
Deus bendicionado, me tem seguro que botar e a desfrutar de serviço de Páscoa e botar a cantar e alabar e goza e receber também a palavra. Eu prometo que nos acaba, me quer compartilhar fora de Galátios, no capítulo 4, versículo 4, até 7. Galátios 4, versículo 4 tabisa. Ma ora que a plenitude de tempo llega, Deus amanda suyo, nasci de mulher, nasci bom de lei. Pa por a redimir esnang utabata bom de lei. Pa nós por a receber adopção como suyo. E pa sombra boso tayo, Deus amanda espírito de suyo de nos coração, exclamando, Abba, Tata, assim na bonota esclavo mas, sino you, e se bota you, e ora bota heredero também dor de Deus. Amém. Que Deus amanda suyo e esse é o motivo que nós celebrar. Esse é nós celebrar awe. Nós celebrar awe, nós celebrar todo dia, nós celebrar que Cristo Jesus sabim, então ela dona nos seu espírito. Ela larga seu espírito viva de nós. Então para motivo que seu espírito viva de nós, agora nós não está cativo mais. Agora nós não está escravo mais. Agora nós sabira suyo não. E passou nós está suyo, nós está herdeiro não também. Uau! Que tremendo como não solamente eu já foi, pero botar a tur lo qual é tata timpabo preparar. É herência de Deus tá dibo, é bendição tá dibo, vida eterna tá dibo, paz tá dibo, gozo tá dibo, fortaleza, ânimo, bendição, poder, tudo tá dibo, é favor de Deus tá dibo. Que tremendo, amém? Pensei nós celebrar. Amém. Tá coisa para celebrar. E de verdade, nós estamos contentos que nós podemos compartilhar te dembocas junto com toda a humana da Igreja House of Worship, pero com cada que você a share o link aqui com ele. Nós estamos contentos que nós podemos alabar, glorificar e compartilhar de Deus o amor para você. Amém? E nós queremos avisar na boa corda que Jesus é da nosso Pasco, o qual você mister, busque de Deus e lo bohanhe. Se você mister de força, ele tabo força. Se você mister de gozo, ele tabo gozo. E a noite quizás, e a dia, a noite, eu que momento de adoração e serviço aqui, quizás nunca vai ver Senhor Jesus bem vivo de meu coração. Quizás nunca vai experienciar a paz de Deus, maneira nós a experienciar. Há uma tremenda oportunidade para experienciar a paz, a gozo, a fortaleza de Deus em minha vida. Dor de receber Cristo Jesus em meu coração. É simples. Ela avisa em Juan 1, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, natur es nang kwa receber, na nang ela dona derecho para vir a ayuna de Deus. Es nang que te quiere, den su nombre. Pues que você quase awe, quer em su nome. Llama o nome de Jesus. Reconhecer como o Rei e o único Salvador. Esta bisa, esta para na porta de meu coração. E esta bate, se abo abre, ela drenta e cena cubo e abo com ele. Awe, se você toma a decisão aqui, de repetir a oração aqui junto comigo. Diz Senhor Jesus. Senhor Jesus. Awe me está pedindo perdonar-me, turme picana. Awe me está pedindo perdonar-me, turme picana. Me está reconhecer Cristo Jesus como meu Rei e meu único Salvador. Me te reconhecer Cristo Jesus como meu Rei e meu único Salvador. Bem viva de meu coração. Bem viva de meu coração. Assim uma criatura nova. Assim uma criatura nova. Awe Senhor. Awe Senhor. Me te entregar-me mesmo. Me te entregar-me mesmo. Completamente nabo. Completamente nabo. Amém. Amém. Se base oração, Bíblia te bisa, botou uma criatura nova. E cos não viu a passa e awe ata turcos a bira novo. Deus bendicionado. Se base oração, nós te encorajamos, mas não é. Liga o número de telefone que é 06 33 19 54 98. Então, vou repetir. 06 33 19 54 98. Mas não é bisa ave mas receber Jesus de meu coração. Eu nós não manda para book digital que bisa equal meer weten. Me que mais para conhecer Deus mais, para seguir o caminho de Cristo Jesus. E nós te invitamos para no seguinte serviço, já domingo agora,
Para botar meter junto conosco, dia sobre meinta online, e no nosso canal de YouTube. Deus bendicionado e passera, nós temos um vídeo. Amen. E passera nós tem vídeo, camina nos família Richardson, para desejar tour romana de Iglesia House of Worship, e tour nang kutawag, próspero, novo, 2 dias de fiesta, anto conosco por celebrar junto com nossa família. Amen. Deus bendicionado estão. Que já domingo com o poder de Deus. Ui. Tour bom regalo e tour dom perfeito também de cielo, de criador de astronauta. Cerca de não tem cambio. Cerca de tampouco não tem cambiamento de posição. E nunca talaga nós de escuridão. Deus não te cambia nunca, anda está seguro. Pensei laga nos que tasuyunan, tiene duro na Cristo Jesus e para firme de fé. Para compartilhar o amor de Deus e a esperança de Cristo que turco tarante nós. Nós de família Richardson, tá desejar cada de vosso ano 2021 cargar com bendição. Deus bendicionamos na. Ayo! Esse é o desejo de família Richardson, nos pastor Chesron e Juraima Richardson para cada família que a desfrutar com nós ave, mita confia Deus que vai bendicionar, vai encorajar, vai animar e que vai desfrutar de serviço aqui. Para nós está prazer de poder desfrutar, de poder celebrar de forma aqui junto com vocês, tique diferente, pero te demos na casa. Dia mais, feliz Pasku e desfrutar com cada de vocês na família. Mi no por viva sin vos, Señor, mi mister de bom amor. Sin vos mi ta perdi, mi ta exclama, pa más de vos.